Odsjek za slavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ima svoju višedecenijsku tradiciju. Na odsjeku se proučavaju ruski, češki, slovenački i poljski jezici i književnosti, kao i kulture naroda koji govore na ovim jezicima. Ты хочешь говорить по-русски? Тебя интересует русская литература, культура, искусство, фильмы, музыка? Ты хочешь стать переводчиком или преподавателем? Хочешь стать профессионалом? Поступай к нам учиться. Мы ждем тебя. Česki jezik a kultura je volitelni predmet na naš fakultet. Čeština je krasni melodijski jezik, kterým psali slavni autori jako Milan Kundera nebo Karel Čapek. S češtinou se vam otevře úplně novi svět. Želiš govoriti slovensko? Pravi odgovor je lektorat slovenskega jezika na oddelku za slovanske jezike in književnosti. Zanimiva in dinamična predavanja, kulturni dogodki, filmski večeri, gostujoča predavanja in štipendije za seminar v Ljubljani. Vse to in še več. Pridi in se tudi ti nauči slovensko. Zastanawiasz się, jak to przeczytać. Chcesz dowiedzieć się więcej o kraju Marii Skłodowskiej, Ludwika Zamenhofa, Wisławy Szymborskiej i Andrzeja Wajdy. Czytać książki po polsku i oglądać polskie filmy? Wyjechać do Polski na szkołę letnią lub studia. Teraz jest to możliwe. Wybierz przedmiot język polski i kultura i odkrywaj razem z nami tajniki tego pięknego języka. Zapraszamy!